Kapir for Right Football Academy kalai lekai persha ekakin hunya lekai jang Mawkriah Sports Club hakajing lekai kabla long menta kasngi kakat sautarik uyayong hakajing kajing lekai kiniki arkin hun Kapir for Right Football Academy kala Pynliem no Mawkriah Sports Club dakat ala no hakajing kun kabla long menta kan opai sngi hakalumpung lekai Under 10 Boys Football League Araja Alpulai, bala pelong dag Shillong Sports Association hapok madan second ground polo. Kapir for Right Football Academy kala kuri kilai point hadian bakala Pynliem ya Mawkriah Sports Club hakajing lakai kabalong menta kasngi.